leisit akuna kilometer zali vela asan namun van thamzol lamakun International Space Station ISS kiti yaumin hechi khu scientist hodinga leisit pamlama amaho thilkhol namun laboratory khat hi ahi February 1 2003 kumachun chuchi International Space Station sungachun Astronaut mi sagi hin nisom lagup sunghi scientific experiment anabolun chuchini chu leisit a ahung kile ni diu ni khu chu ahitain inlam ahung kile na dingu chun Columbia Space Shuttle chun ahung kaldo gam tawin hi NASA Columbia Huikong chu leisit lam zonin akholjin ahin pantain hechi astronaut mi sagi hola chun India mi Kalpana Chawla jong hi anazawin hi hechi Kalpana Chawla adinga space a achina ani ve channa hitain masanga jong chu space a anachi khasa hitai NASA te hin van thamzol space lama hi mihim dang masanga jong tamta ve ana solo hitain hichinia Columbia Space Shuttle flight pen hi asomni legit chanading ahitain NASA te dinga routine flight khat mai hi a hi jingkalam nidan gi leminit somli leli ahin chuchi space huikong chun leisit atmosphere sung ahin phasu tain cho chun thiljo si chu akisu selin boina imacha umlo helin tulama mission control ho to jong phate chan aki homat jing theuna hi ahin la hetman lo ka in chuchi Columbia Space huikong to aki homat theinau chu ahung tan tain tulama mission control ho chun athei top asun aki homat naw chu le sim do ding agun hi jong le huikong lama kun wang chun imacha don butna amuta powin hi chom khat zawin Kennedy Space Center a mission control ho chun phone call khat anamun hechi achun a TV u on a bolwa news chu avet wang beijing divin ahin sei pi tawin hi heti chun TV chu a hla on avet tawin hi le chu a amu thil su chun abon chawin alungdon kichat nan adim tawin chuchia kimu chu thildang a hipuin meteoroid stampi hin leisit chu ahin ta kha jeng ding bangkhun leisit chu ahin nai deu jeng tawin ahin la ata awang chu Columbia Space Huikong leisit zona hung chu anapu ke a huikong ke sa abong abai le hal ho chu Texas khopi chunga gozu banga he hungzu thajing a hitai nidan phabep zawin US President George Bush chun agampum piading le chu a thi ho thu in thu phun ahin nei gulte ho tuni ni ho hin thusu de umlo ta khat igamu wadin a hin hlun khum tawin chuchi huikong sunga astronaut hola achun koimacha asu cha ompui ati na hi hechi space huikong sunga to astronaut ho zo se chu India mi Kalpana Chawla zawnan anathigam tawin hi ahile hilaya thudi khat kisei chu ahile NASA te hin hechi astronaut ho hi asu cha lo diu ana het saw a hitain pha sa wa hu do ding ana deule a hu do zo diu a hi akiti ne hi ahile chuchinia Columbia Space Huikong chu iti mong ham ipidinga NASA ho chun chuchi astronaut ho chu hu do ding ago lo ham chule hechi India chanu Kalpana Chawla hin khothu sim chu itabang hiam ti achom lama enavet diu hi ahile International Space Station hi mihim te khut sim la adinga jong thilthu pi loi ta hi in football field sangin gam changin alin join van thamzola ki koya leisin hi minute somko sunga hi khatvei avel zawa ki tolle le zia hi hechi van lai zola scientist ho in pi hi kum som sung lut in anaki sign 20 July 1969 kuma mihim ten thlasung anachot lut masat pen ni uchu mihim te adinga lo thlen alin ta khala hi in ahin la van thamzol he bang lin ta la adin wang kalbi apat na bo aphana lai na hi ahile mihim te chu thlasung alu zo chun chu sanga na sazo to beding ti lunggel ahin nei ki ngal tawin hi je chun tu hin planet dang Mars alu ding ti hi alung tu pi penu khat ai ki ta na hi mihim ten Mars planet hi kianga gachut lut ding atup jingun hinla hi che planet hi e ho chen na leisit to akigam la the jengin space lam china huikong itabang hat hi jongle Mars hlunna dinga hin thagu thlasagi be lut te ding ti na hi chuti ehile chuchi thagu thlasagi sunga chun space a chu mihim te ta sa ipi tabang na thei thilse ehin thut pi thei ding ham ti jong aki he point gravity umna lo hila chu thla chu za chu iti jong hindi ham ti jong lungdon umta ai kinin chiji chun scientist ho hin hi cheta bang din muna jong chu man thei dinga laboratory khat zero gravity a sim ding a hin tup tawin hiti chun chu akona chun hichi International Space Station Foundation chu ahong ki pando ta na hi
1998 kumin ISS into at lower orbit sungin ahong kipanin kum somlathum zo 2011 kumin abonin anazo su ke tawen hi in pi hi scientist hon experiment za chum abol jiwa le sit a ki bol thelo microgravity le zero gravity ti holam test bol na ane jiwa hin ahile India gam Haryana state sunga corner kiti namuna chun 1962 kum March 17 ni hu achun mitham mai te khat in sunga hin chanu khat anapingin ama chu Kalpana Chawla hi Kalpana hi chapangcha ahilaya konin banlai zolam hetnom na nasata anein apa komin Huikong ho hu itilam dola leng the hamti ho zat anadong ji na hi ama hin banlai zol a len a van tham zolam ga khul leding ti ho hi alung tup khat hi in hiti chun alung tup chu su bul hitte nadingin America gamen lekha simdingin anache ta na hi 1988 kumin PhD ahin zawin NASA te la in na ahin tong pantan Kalpana Chawla hi India mi nume space a chi masapen jong anahi a hi ahile Kalpana chu space a anachi masat pe na chun alo thlingle jingun chuzo chun NASA te hin 2001 space mission ading chun jong Kalpana hi select ahin bol kitawin hichi mission chu amin STS 107 akiti na hi ahile hichi achi na diu Columbia space Huikong chu technical lam neu khat akisu lo je in hichi mission chu anakhongai je mun chuzo jong chun achi na diu ni chu somlathum ve lam hi anava chun jeng tawe na hi ahile azozo na in 2003 kuma 3rd January ni achun Columbia space Huikong chun asom ni legit ve channa dingin a holjin ahin panta na hi Tisunga astronaut ho chu ISS sunga chu umuwa tanglo hila 24 hour ship ni a hi ki khial lele wa na ato diu ki piwa hi hiti chun tisung si achun za chuma scientific experiment somgit tabang hi anabol do na hi ni som lagup zo nunga leisi na hongkile do niu chu amho dinga Huikonga Alenna Nukhah pen a hi keu helowin ahin khu zong a chaina ni a hi ta ding lam chu koi machan an hepun amho zong an hepu ve na hi ahile hiti chun leisin adin ahung tawin a Huikong chun art atmosphere ahin pha su achun Huikong chun boina ahung pantain chu pha chun asunga to ho chun hai ha sa asaun cabin sunga oxygen level chu ha ta le gang ta in akem su jengtan asunga to astronaut ho chun a haina diu hui om lo pha da chun ho helowin om gam tawin a haina hu zong atan pai tan hi chu zo chun ato na Huikong zong chu ahung pu ke pai kitain Texas copy chunga chun hichi space pu ke ahal imaho chu gozu bangin ahung khisu jeng na hi ahile ipiti monga chu tia chu hichi space Huikong chu hung mo pu ke jeng thei ham ti chu he do theina dingin khulna nasata anei pai ngalun apu ke na ahal ho chu achom homun examine hoita abolwin ahinla ipiji pena chu hiding ham ti ahul do zo pu na hi mi tam ta ina ta sana chu hile astronaut ho mama chun asunga chu ipham khat abol khil hinte atiwin ahinla kholgil na nei mi ho konin am ho chun imacha asu khilo ompui atikinun ipja chu ti ham ti jong ahedo di puin hi ahile khonunga ahin kholdo khat chu ahile hichi thilsu ding hi NASA army phabe mo chun anahet sawa hitai akiti ne hi aji chu nisom lagu masanga ISS adinga hichi space shuttle launch abol wachun a spaceship insulation form ho neu khat hilha a space Huikong alha velam ase kha chu he on hi heche ase kha na chun hom khat asim do a chutia chu leisit adinga hungkile su lam wa chu Huikong chun air pressure ho chu atin zo lo je a chu hungpu ke lo a hi ati win hi NASA engineer ho chun STS program manager Ron D Ditmore chu thu apiun American spy satellite MANGCHA chu space Huikong tu sit pet ho chu lima kap do dingin ana solo na hi hinla ron di chun hi chi chu ngai sa in ana nei puin hi chi hi NASA te thilbol hilin pen khanin ahung pangena hi aji chu imazo si he nung wa jong chu chi astronaut ho chu athina diu lampia ana sol te o hi chu chi thil so zo nung chun NASA in space lama kholgil na kin ho chu kumni le aki asung tabang hi ana khungayun space shuttle system ho asim hoi beun khununga tu sit ato kit na lo divin hat in asim hoi beo na hi wang phat le ki pa ta in cha ko na chun tu ni chana hin chitabang tu sit chu asu be ta pui na hi chu chinia astronaut thi ho za bol na in NASA in Mars planet a landing site chu Columbia Memorial Station asaun
Mars planet a mul abang jong chu chi astronaut thi ho min aput saun hi chi hola chun khat chu Kalpana Chawla akisai na hi Mars le Jupiter ki ka asteroid bial khun asteroid khat amin 51826 kiti ki vel le khat hi aumin hi chi jong khu Kalpana Chawla amin saun hi Bantham zolama mihim solding kiti hi thilbai lam them a hi puin chua chi astronaut ho hin khu thile hin ki ka tina hi hichi Kalpana Chawla zauna tu sin hi NASA te dinga tu sit atu naw masape na hi hichi masanga jong chu tu sit tampi anatu sawa hitai ahile tu langa hin NASA te lo hin ho thlasung alen lut dan ho ti ho aki ha sei ma jengin ahin la hichi abol do na di wa chu ichana kipi do na anei vem ahilole astronaut ho hin khu izat a thlasu vem ti ho hi aki sei ging be ji pu na hi ahile NASA Apollo program lo thin dan jong chu he diu ahin ahin la hi chi alo thin na diwa ahin thil tu ho asung thu sim hi a he ke tam lo ding hi NASA Apollo program chu space mission la dinga jong kicha te janum pen khara hi in Apollo first mission se achon astronaut mi thumin ahin khu a thla su ngalun hechi Apollo 13 chu tha to akenai kun langa chun asunga astronaut thum ho chu bantham zol mun ong laya chun akivei den ta wa hi ahile Apollo 11 mission a jong chun Neil Armstrong le Buzz Aldrin jong chu thlasung aga chu lut hona chun boina anatu kin honin ana na in ahung jam do man honin hi hichi Apollo 11 mission thlasunga mihim len du thu hi kinil na tam ta su do in abangin ata hi ahilo le abangin leisi na stadio a ki kap thu mai hi ti hi kinil na tam ta omin hichi thu hi het nom te diu hin hi ja chu aban lang video ting le khat ve in a sei ki diu hi tunia ding hi chanchun chai te diu hitin aban video ikimu kit ka sevin stay safe and stay blessed